engiza nayo yanamhlanje indaba kudala ngiluke ngiyibuka ngithule ngiyicwaninga ngiyicubungula ake ngiyilande ngala ngiyilethe ngala ngiyazi nina ngeke niwakhuluma amanga ake sihlangane ku-comment section ngifuna ukuzwa ngani ukuthi nicabangani uthini umbono wenu ngalama-pets esiwajika siwenza abantwana. Life graduate sondela. Le ndoni yamanzi esiyibonayo-ke la esithombeni igama layo uRain. uRain unezinja zakhe ezintathu ahlala nazo endlini. Lalela ngiyakuchazela mina ukuthi lezi zinja lezi zine-bedding yazo, zinendawo yokulala entofozelayo, zinama-couch azo ezihlala kuwona. Lezi zinja izinja ezi-special ezenziwa i-manicure. Uyabona wena njengoba ethi le boyfriend yakho nje ithi uma ngabe uyincenge kahle yakupha u-500 kulo 500 ubusuyancanzula u-250 uhambe uye kulabo sisi abamemezayo lapha sondela munu uzokwenza inzipho sondela munu uhambe uyoncenga lapho nkosi yami-ke ufake ku-acrylic wakho loyo onombala ozoqothuka within 2 weeks. Hhayi cha, not lezi nja. Lalela, lezi zinja lezi zine-bedroom yazo, zinobucwebe bazo lezi nja, zinamakhabethe azo athi zona la